Luar Kapatisi TV. Ka undi basnyambat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kipler ke East Khasi Hills District lapan ke Kaipot postmortem do Superintendent of Police ke Ribhoi District bantip ya ka Dautan Rai lor ke jingyap jong people inghi watrai hanihu hakan rutru kelalingkot arajar apun riu haga jinykram ke lar thai khbor haga khat atru kelalingkot arajar apun riu Superintendent of Police ke East Khasi Hills ba Vivek Imretho bagi pulit kemoken ro police outpost kapin long ke jingtoket halokani Hadir bagi bahaya yang asam kela ujur dak ke Jahar Hamolai Police Station hadir ke jinglap ke Dinmong bad ke dak jingam snam hakamet jong people inghi hadir bola khlatno haka prathru kela lingkot arajar apun riu Hasuba Care Hospital Shillong Kini bede ho jingyap jong people inghi kabajan rutrek new stomach mai kabajah kapor new sting di ni yo jingte hadian katukan isni na ribhai pan neki bayang basam di kilawan ai ka fire ke jahat mulai police station di ingin ngap ya postmortem akan wan na ribhai but how to put in toket na kabajah ni hu ni dang toket di tak ada ngin la yo ka jing sisa mentang ila register ya mentang ila register ka unnatural death case but hadian mengila yo jing syai halor ka jing toket ka ba ngidang le na mo control outpost di hadian kata ini sa rai ban register na em ya kani kuka murder case yo kati ka accidental ru nyam pen tikana di hadun ayo di syai ni sa nang ban shimi karai ke karai bu shim sama ile hanong po civil hospital Kasimpol ni pa yo Kaipot ni la pan ni la thoshu SPD bai ban ai tu ka Kaipot jong ka postmortem di hari kata ni la kham tipshai ban hadian la dap ka toket ru hani hu ke baja tu khamiyat ka ba ka ju letre New batai pa ni trek security guard